Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 18 z'ukwa gatatu. Umuryango w'abibumbye uravuga ko abantu ibihumbi 50 bakuwe mu byabo muri Sudani y'Amajyepfo kuva intambara zishingiye kuri politike zakubura mu kwezi gushize kwa kabiri. Ibiro bya Presidence muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, The White House, biravuga ko Perezida Trump na Vladimir Putin w'Uburusiya bari kuganira kuri telefone, kandi ko ngo ikiganiro kiri kugenda neza kigamije kugera ku masezerano yo guhagarika imirwano muri Ukraine. Naho muri Kenya hasohowe impapuro z'amategeko zo guta muri yombi umugabo w'umunyakenyakazi Agnes Tirop wirukaga mu mikino ngororamubiri wishwe mu myaka ikabakaba inishize. Hari n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Ibi biganiro bihowe na Ninde Yadukunda. Ikaze ku makuru arambuye. Duhera mu burasirazuba bwo hagati. Igisirikare cya Isiraheli kiravuga ko gikomeje ibitero byacyo i Gaza, aho abayobozi b'umutwe wa Hamasi bavuga ko kimaze kwica abantu barenga 400 barimo n'abategeka uyu mutwe mu rwego rwa guverinoma n'umutekano. Abasivile babarirwa mu bihumbi batuye mu turere dukikije Gaza babwiwe kuhava ku mpamvu z'umutekano wabo. Isiraheli yavuze ko yafashe icyo cyemezo kubera ko Hamasi ngo yanze ibikubiye mu kongera icyiciro cya mbere cy'amasezerano y'agahenge. Uyu mutwe wo ngo ahubwo washakaga kujya mu cyiciro cya kabiri cy'aya masezerano. Habaye ukwamagana ibi bitero ku rwego mpuzamahanga, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabimenyeshejwe mbere y'uko bigabwa. Hagati aho, Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yashinjwe gushyira imbere ukurokoka kwe mu rwego rwa politike aho kuzana abanyayisiraheli basigaye bafashwe bugwate bakiriho i Gaza. Nyuma yo gusubukura ibitero byo mu kirere, ishyaka ry'umunyapolitike w'umuhezanguni ku rwego rwo hejuru Itamar Ben-Gvir yahise agaruka muri guverinoma ihuriweho ya Netanyahu. Yavuye muri iyi guverinoma mu mezi abiri ashize mu kwamagana amasezerano y'agahenge yari yagezweho hagati ya Isiraheli na Hamasi, atuma Netanyahu asigarana ubwiganze buke cyane mu nteko ishinga amategeko. Abavandimwe babafashwe bugwate bari mu gahinda, basobanuye ibi bitero bya Isiraheli bishya nko kugambanirwa. Umwe muri bo yavuze ko kubura imirwano bivuze ko guverinoma yibagiwe ababo. Umuryango w'abibumbye uravuga ko abantu ibihumbi 50 bakuwe mu byabo muri Sudani y'Amajyepfo kuva intambara zishingiye kuri politike zakubura mu kwezi gushize kwa kabiri. Hari ubwoba ko igihugu gishobora kandi kongera gushoka mu ntambara yeruye. Inkuru ya Steve Jackson muri Yumva mwijwi rya Yvette Kabatese. Imvururu zikomeje kwiyongera ziratuma abanyasudani y'Epfo bongera guhunga. Uretse ibihumbi 50 bari bahunze mu byumweru bishize, umuryango w'abibumbye ONU uvuga ko abandi ibihumbi 10 bongeye kwambuka umupaka berekeza muri Ethiopia. Uraburira ko ibikorwa by'ubutabazi byahungabanijwe kandi ko abaturage bari basanzwe bageramiwe aribo n'ubundi bagowe kurushaho. Sudani y'Epfo ubu yugarijwe n'ihangana hagati y'abashigikiye Perezida Salva Kiir nabo ku ruhande rw'uwahoze ari inyeshyamba Riek Machar, ubu akaba ari umukuru w'igihugu wungirije. Abantu babarirwa mu bihumbi 400 ngo nibo baba barahitanywe n'intambara hagati y'abanyagihugu yaje kurangira nyuma yo gushyira umukono ku masezerano yo kugabana ubutegetsi yabaye mu 2018. Ibiro bya Presidence muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, The White House, biravuga ko Perezida Donald Trump na Vladimir Putin w'Uburusiya bari kuvugana kuri telefone, kandi ko ngo ikiganiro cyabo kiri kugenda neza. Iki kiganiro gitegerezanyijwe amatsiko cyateguwe mu kuganira ku masezerano yo guhagarika imirwano muri Ukraine. Mu cyumweru gishize Ukraine yemeye igitekerezo cya Amerika ku masezerano y'agahenge, ariko Uburusiya bwashyizeho amabwiriza menshi.
rumwe mu mbuga z'amakuru kuri interineti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruri kuvuga ko ubutegetsi bwa Trump bumaze igihe busuzuma niba bwakwemera agace k'umwigimbakirwa wa Crimea kigaruriwe na Moscow muri 2014 mu buryo butemewe n'amategeko nk'ubutaka bw'Uburusiya. Ibi ariko ntibiremezwa. Muri Macedonia y'Amajyaruguru hahamagajwe ibihe byo kwibuka no kunamira abaguye mu nkongi yibasiye inzu y'urubyiniro ku cyumweru. Abantu bagera kuri 60 barapfuye bapfiriye ahitwa Club Pulse mu mujyi muto cyane witwa Koyani. Iri shyano ryasembuye uburakari buterwa n'ibibazo rusange bya ruswa mu gihugu, nk'uko umunyamakuru wa BBC Guido Rani abivuga muri iyi nkuru mugezwaho na Jacques Nitegeka. Abanyeshuri bo mu murwa mukuru wa Macedonia ya ruguru Skopje buri munsi saa sita z'amanywa bahurira hamwe kugira ngo bibuke abahitanywe n'iyo nkongi y'umuriro. Biragaragara ko barimo kwigana imyigaragambyo y'abanyeshuri bagenzi babo bo mu gihugu baturanye cya Serbia. Nabo nyine babitangiye ari igisubizo kuri ayo makuba mu gihe bavuga ko yatewe na ruswa. Habeho kandi no guhamagarira abantu guteranira mu mbuga zo mu mijyi mito n'iminini hirya no hino mu gihugu ku mugoroba. Ababiteguye bavuga ko hari uguhamagara abantu ngo bunge ubumwe muri ibi byago, ariko kandi no kotsa igitutu guverinoma. Abantu bifuza ko igihugu cyabo cyahindura uko gikora, hagahagarikwa ruswa yabaye karande bavuga ko yagize uruhare mu rupfu rw'abantu hafi 60 biganjemo urubyiruko. Ini BBC Gahuza Miryango urumva no kuri Kiso FM muri Uganda, kuri bbcgahuza.com, saa moya 24 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye ni Prudence Njomva. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Muri Kenya, impapuro z'amategeko zo guta muri yombi umugabo w'umunyakenyakazi wirukaga mu mikino ngororamubiri wishwe mu myaka ikabakaba inishize zasohowe. Ibrahim Rotich akekwa kwica Agnes Tirop wirukaga mu ntera ndende. Yarekuwe by'agateganyo muri 2023 nyuma y'imyaka 2 ari muri kasho, ariko yananiwe kwitaba urukiko inshuro 2 zose kandi irengero rye ntirizwe. Mbere yuko atahurwa yapfiriye aho yitorezaga mu burengerazuba bwa Kenya, Agnes Tirop yaramaze ibyumweru aciye umuhigo w'isi mu ntera ya kilometero 10 mu cyiciro cy'abagore. Kuva icyo gihe abandi bagore 2 bakomeye muri uyu mukino wo kwiruka mu ntera ndende barishwe muri Kenya. Inkuru ifitanye isano n'iyingi ariko mu Buhinde naho hatawe muri yombi ababyeyi ba Panjake Ramba, umuntu wa mbere ukekwa kwiperereza ry'ubwicanyi bw'umugore we Arshita Brera watahuwe yiciwe i London mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize. Ababyeyi ba Pakanji bafatiwe mu nzu yabo mu ntara ya Haryana mu minsi nishize. Byizerwa ko Pankaji yavuye mu Bwongereza ariko aho aherereye hakaba hatazwe. Inkuru ya Yorgitari Maye uri i Mumbai muragezwaho na Premier ku Magenge. Ikiziga cha Harshita Brera w'imyaka 24 cyatowe muri kapo y'imodoka muri East London mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze. Yari yanizwe. Umugabo wiwe ari nawe wa mbere yikekwa, vyibazwa ko yahunze Ubwongereza gutyo atatangura kurondezwa hose mu makungu. Igipolisi c'Ubuhindi cabwiye BBC ko ubu abavyeyi biwe bafashwe ku byaha byo kuba intandaro y'urupfu rwa Brera mu kumukorera ikibi bivuye ku myidogo y'umuryango wiwe mu Buhindi. Se wiwe Sabtir Singh yabwiye BBC ko inyuma y'amezi atari make barindiriye ubu yumva ko hari intambwe iri kwiraterwa mu nzira yo kurondera abamwishe. Ayandi matohoza arukwayo ariko arakorwa n'igipolisi muri Northamptonshire mu Bwongereza aho Brera yaba. Igipolisi kivuga ko ivyo kimaze gutora cabishikirije ubushikiriza manza kandi ko kirindiriye ingingo yo gusohora ivyaha abakurikiranwa bagirizwa. Reka noneho tujye mu Burundi tubagezeho inkuru ijyanye n'umusore witwa Timote Nico Yangeneye wakoze imbabura yise ya nyabwonko ariko akaba yarayikoze mu bufindo bwe. Ni inkuru tubasubiramo mugezweho na Jeda Sihundi Mpundu. Twe hari isafuriya itetse ibiharage. Aha ni mu ruganda umusore Timote Nico Yangereye akoreramwo imbabura nyabwonko zishobora gutegekwa ivyo zikora mu gukinjika. Imbabura ariko arakinjika ko ntibomenya ko ariyo adafunduruye ngakwereke isafuriya iri kiratigita.
isaforo y'amabesani abiri afundikiranye, mbere n'igufuri barashirako. Urayaza irafise amatara ikwakiriza, itara rimwe rimwe ryose riba rifise ico riba rijejwe kukwereka. Nk'iyi ryanditse ko uracanye rikwereka kumega nk'ububuriyo, hamere naryo rikwereka yuko indani bishushe haturira. Hirya gato hari imisoro 5 yicaye atawuvugisha uwundi, bambaye umwambaro uranga abari mu ruganda. Umwe wese afise iruhande yiwe icuma gishushe akoresha mu gufatanya inzinga, akotse kaguma kaduga. Muri make bariko barakora ico bita carte mère, n'ubwonko butuma imbabura itahura ivyo itegeswe gukora. Timote Nicoyangereye avuga ko imbabura ikoresha umuyagankuba muke cane agereranije no gukoresha amakara. Amahera makashobora kugira uteke ikiro c'ibiharage by'ibihitira ari amahera 200 y'amarundi. Sho gihe natoye yuko ikiro c'ibiharage izosha gisha kiriye kilowatt ubusa n'ibishe 2. Bamwe mu banyagihugu bamaze kuguriza imbabura bavuga ko izabagiriye ikimazi. Nadine Tuyishime numwe muri bo. Nta mayinite menshi twara. Nk'ubu dufate mutetse nk'ibiharage bishomwe ingana gute? Ibiharage ni sahimwe. Mugari nka bibisi ho ni 30 minutes. Nkaje ngaha iyi nzu ifise amatara menshi. Tugura amayinite ya 20,000 ku kwezi. Birakwirana mugimbabura nayo tuguma duteka ko minsi yose ntiruhuka. Mutarayigura nk'amakara mwakoresha ku kwezi. Mugiranije n'ubu bimeze gute? Tutarayigura imifuka ibintu ishobora kumara ukwezi. Y'amakara naho umukozi umubwira ati yagere ntavyo yoshobora. Kuva mu mashuri yisumbuye, Timote Nicoyangereye yari afise ubumenyi budasanzwe mu vyigwa vy'ubuhinga. Muri 2018 ubushikiranganje bw'inyigisho bwarabibonye buca umurungika kwiga mu Burusiya ibijanye no gukora indege. Ashitseho ntivyakunze kubera ngo basanze agwaye igituntu, acaragaruka. Amaze gukira naho ntivyakunze ko asubirayo kubera ibibuga vy'indege vyari vyugaye biturutse ku kiza ca COVID-19. Yahavuye ahitamo kwiyungunganya mu gukora ivyuma bitandukanye. Gildas Yihunda Impundu, Igitega. Muri Libani na Syria byemeranyije amasezerano y'agahenge nyuma yo gukozanyaho ku mupaka mu ntambara yishe abantu 10 abandi barenga 50 bagakomereka. Iyo mirwano yatangiye ku cyumweru nyuma yuko Damascus ishinje umutwe wa Hezbollah muri Libani gufata bugwate no kwica abasirikare bayo 3. Ibirego uyu mutwe uhakana. Hezbollah yari yarafashije Bashar al-Assad wahoze ari perezida wa Syria ariko wahirizwe ku butegetsi mu kwezi kwa 12 n'ingabo za guverinoma nshya. Iyi ni BBC gahuza miryango, tugeze ku isaa 1:18 mu Rwanda no mu Burundi. Urayumva no kuri bbcgahuza.com ndetse no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. No mwanya w'ikiganiro Urunana. Bushombe yemeje gufata iya mbere mu gukemura ikibazo cy'imyanda ikomoka ku binyabutabire no ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Hagati aho duherukanye yirukanye umuryango wa Pascal iwabo. Byarangiye bite? N'Urunana. Mama, murihe ngo mbasezere njye ku kazi? Mbese waramutsanye si we? Mukobwa ja. Ni wowe numvise muri iyi nzu? Yego rega turahari. Ntibishoboka ibi bintu. Ubwo muzi ko nari nzi ko mwaraye mugiye. Iyi nzu mwongeye kwinjiramo mute? Ariko umubyeyi yaratubabariye. Oya rwose njyewe ntabwo nababariye Pascal. Nubundi nari ngiye ku kazi ariko nshaka nyererwe. Ndava hano ari uko musohotse muri iyi nzu umva. Keretse niba atari njyewe. Ariko wakwihanganya ukareka kudufatanya n'indi bibazo twifitiye. Ngo ibibazo mwifitiye? Ibibazo se mufite ibihe? Rega ubu twanara tudasinziriye kubera umwana wacu urwaye. Uwuhe mwana urwaye? W'umuto. Yaturembanye rwose. Ntubu ntituzi nimba ari bwirirwe n'ukuri ntureba. Yarwaye. Yarwaye yarembye. Ariko reka rware ni mu gihe. Ubundi abo bana banyu muba mwabitayeho ryari koko? Inkunga y'ingoboka murayirya, shisha kibondo mwarabimaze mwijyana mu tubari kwigwera inzoga. None ngo umwana yarwaye. Kumve n'ukuri, ahubwo ubu niyo yayo tugiye kumujyana ku mujyanama w'ubuzima. Ibyo ntibindeba yewe, nimusohoke muri iyi nzu. Musohoke mugende. Mwana yanjye we. Ubu se koko tubigire dute ko? Nukuri basi twihanganire tubanze tuvuze umwana. Ubundi rwose tukwemereye ko tugomba kugenda. Cyo korereka ngirira impuye umwana wanyu pe. Ngaho ni mugende se vuba mujye kuvuza umwana.
mva nukuri urakoze cyane imana iguha umugisha. nimubanze mumujyane ku mujyanama w'ubuzima. ubundi ni gute umwana kuko abarembana akagera aho amera gutyo kandi muturanye n'abajyanama b'ubuzima? ubundi ni gute umwana w'umwaka urenga wagira ngo ni umwana w'amezi 6 koko? iyo si imirire mibi, ngani mujyane umwana se mujye kubuvuza. Ye urakoze kandi ngaho ubwo se uciriye ndi nikagende rwose kandi se kanyesi ubu se biriya karimo kwigira byose bageze ngo si umujinya no kwihabira bigatera. ariko wabaye ute wa mugore we nk'ubwo agarutse akumva uvuga ibyo bintu koko cyangwa aranga idakwa kumva? nagende nareke kuza kudutura ibibazo afite, barakabenze none karimo kutumwariraho. ubwo wese we numvise ugarutse. ariko se busho ko mbona ibitekerezo byawe bitari hano hafi, urimo gutekereza iki? uribuka ibiganiro baduhaye mu nama y'ejo yabereye ku murenge wacu ku bijyanye n'imicungire y'imyanda ikomoka ku binyabutabire n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga? ndabyibuka rwose. baratubwiye bati ibitelefone byashaje, ibibatiri byabyo, ibibatiri by'imodoka, ibicupa birimo cyangwa byashizemo imiti yo kwa muganga, cyangwa indi miti ikoreshwa mu bindi bitandukanye ndetse n'indi myanda itabora. batubwiye ko igomba gushyirwa ahantu hihariye, mbese hihariye, hanyuma ibigo cyangwa se amashyirahamwe mbese abishinzwe akaza kubikusanya, abishinzwe kandi nyamara anabizobereyemo. ibyo ntubyibuka se? ndabyibuka rwose, akaza akabikusanya. nibyo batubwiye rwose. buri uzi ko nakomeje kubaza amakuru ngasanga hano iwacu rwose nta kigo cyangwa koperative ihabarizwa ishinzwe gukusanya iyo myanda ikomoka ku binyabutabire n'imyanda yanduza cyangwa yangiza ibidukikije. niko bimeze se? burya niko bimeze. inaha iwacu rwose nta n'imwe ihari. nibyo? ubwo rero rwose ngewe nahise ngira igitekerezo. kimeze gite se bushoboka? naratekereje, ariko nyuma yo kubona ko nta koperative n'imwe cyangwa ikindi kigo icyo ari cyo cyose gikusanya iyo myanda, wakwishyiriraho icyo kigo cyangwa koperative bishinzwe. mbese wowe urabitekerezaho iki? ntacyo wabifashamo ubwo ngubwo? ahubwo se ko numva icyo gitekerezo ari inyamibwa wa mugabo we. ariko uramenye wa mugabo we rwose igitekerezo cyanjye rwose udahita ukigira icyawe. oya, ahubwo igishoboka cyangwa icyiza yego ni uko icyo gitekerezo twafatanya kugishyira mu bikorwa. umva se, ariko uzi ko tuyishinze biriya twahita dukira neza neza. ahubwo se ko numva ifaranga tugiye kurikira igitara. cyangwa se bidashobotse reka dushake amafaranga tugura imodoka. noneho waba ashaka gukora ako kazi ko gukusanya iyo myanda bayijyana ahabugenewe, bajye baza kuyidukodesha. kugura imodoka? urumva njye nawe twagira ubushobozi bwo kugura imodoka? ubwo wowe ntubishoboye, reka nitegurire uwo mushinga ahubwo. ariko uramenye utanshyira ku ruhande bushoboka. hanyuma se Honorine? karame. none se nawe ko waje hano ku mujyanama w'ubuzima we? sha naje kuvuza umwana wanjye, nanjye ntegereje umujyanama w'ubuzima. ego mpuriye n'umwana hano ku irembo arambwira ngo umujyanama w'ubuzima ntahari da. ariko ngo hari ahanyarukiye ngo tumutegereze mu kanya arabaje. nibyo? aka kana kawe se ko karwaye iki disi? ni impiswi. ariko disi nawe akawe ndabona karembye mukobwa aja. wahora n'iki? ariko njye hagomba kuba hari uwampumanyirije umwana. amuhumanya ate se mukobwa aja? nibyo ndabihamya rwose. niba ibyo kumuzana hano ku mujyanama w'ubuzima ngo amunsuzumire nuko nabuze ukundi nabigenza. ariko ubundi uyu mwana nta kindi arwaye pe. ubu uremeza ko uyu mwana wawe bamuroze mukobwa aja? none se reka nkwibarize Honorine. ndakumva. ubundi uyu mwana wanjye n'uwawe ntibavutse mu gihe kimwe? bavutse mu gihe kimwe. none ngaho ndebera, uyu wawe yatangiye kugenda ariko uwanjye aracyakambakamba. ni ikibazo nyine. ngaho reba uyu wawe, wagira ngo afite imyaka 2. ego mana, arabyibushye afite n'ibiro. caceka ariko nawe wa mwana we, ihorere mama, ihorere ikibondo, reka nkwihere n'igikoma. none se we icyo gikoma nicyo wamupfunyikiye?
ehe igikoma cy'utuzi se mana we ubu si umutekera shira kibondo ko bayiguha muri ya nkunga ihabwa abagore batwite n'abonsa koko bo mu miryango ikeneye umukobwa ja niko ugira kudaha umwana wawe shisha kibondo ukamuha n'igikoma kitarimo amata koko. Reka mbabarira di mba nayigurishije nkibonera agafaranga. Ubwo ntubona ko ariyo mpamvu umwana wawe afite imikurire mibi koko mukobwa ja. Urabona umwana wawe afite ikibazo cy'imirire mibi nyamara uravuga ngo baramuhumanyije. Ariko namwe mujye mureka gukabya. Abandi bose niko babona iyo shisha kibondo. Dore ni akanyenzoka gahora karwaragurika niyo mpamvu kadashyira uturaso ku mubiri di. Mbabarira niba atari uburozi bampereye umwana ni inzoka. Dore nda rwose hakirishije kibondo nateguriye umwana wanjye uve muri ayo rwose. Mereza mwihereda naho ubundi se umva mukobwa ja. Reka nkubwize ukuri rwose ukuri ntikwica umutumirano. Imikurire mibi y'uyu mwana iterwa no kutamwitaho. Ngo iki? Babajwe n'iki Sereya? Niki cyabaye? Nyine nababajwe nuko hari inkuru nziza nari ngufitiye nkarara ntayikubwiye. Mana we nibyo. Mbega ngo ndihombera. Sha nubundi mbwira rwose iyo nkuru ntaho yari yajya. Ni inkuru ki se we? Umva, ejo natsinze icy'umutwe. Ye? Uzi ko nashoboye kuvugana na Titirere Chris we? Uravugisha ukuri? Aho natsindiye icy'umutwe nkabyemera nuko namwiseshera kitaba neza. Namwita shushu nabyo akambwira ko ntacyo bimutwaye. Wow. Ariko disi hari ikintu cyambabaje. Niki se kandi urumari mwese yizana? Oya sha. Uzi ko buriya nta peta kigira? Yo, yebujijwe niki se we? Ariko wowe imbeshu nka Nyesi yamukorera ibintu nka biri akagira peti we. Ngaho mbwira rero mwaganiriye. Byari bimeze bite rero? Mbega sha ukuntu byashimishije. Natangiye kumuvugisha mbamuhamagaye sheri. Ntabonera byemeye we. Yego ni sheri nyine. Rega buriya byatangiye. Umva. Yesu we mana nyagasani. Nyine umunsi mva. Umunsi wabanje kandi twari twanasangiye. Waramuguriye se? Naramutekeye ahubwo. Ndabyibuka cyagiye wakaranze urugo rwose rwuzura impumuro inkoko n'umuceri sha. Yambwiye ko ari bwo aheruka kurya kumva arariye. Nanjye mubwira ko mba nabiteguranye urukundo ariyo mpamvu biryoha. Iyo mwana w'umukobwa rero ndumva umaze guca akenge. Komerezaho. Ubwo rero n'uyu munsi ndashaka kuza kumutekera. Nabonye akunda inkoko pe. Ndagura inkoko mba ariyo mutekera nanone. Yego sha. Umva ahubwo. Wamutekera iriya sake yanjye we. Urayemera ngahe utampenze sori? Reka nguhendikize. Nta nubwo nyikugurisha ahubwo. Ndayiguhera ubuntu. Ngo? Yewe, uyifate rwose uze kuyimutekera. Ntabwo nzayikwishyuza. Ko nawe waba unkoreye ibitangaza we. Reka yewe ngufashe nawe igihe uzaba wamaze kubana na Chris uzambanira neza. Urumva wankorera ibyo bintu ngiye nkazagukorera ibimeze bite sori? Ko byaba birenze. Mana yanjye. None Sereya. Karame. Hari uburyo watekereje bwo guhindura Chris ibitekerezo ugasuzuma niba yakwemera ukamuraza. Ariko se mukobwa ja. Karame. Ibi ni ibiki koko? Bimeze bite se munyabuze? Niko se ye. Uyu mwana ko arwaye indwara iterwa n'imirire mibi ukabona ameze nabi cyane. Ibipimo mufashe nicyo bigaragaje rwose. Ariko se kuki ari imirire mibi kandi nta gihe ntamugaburira kandi no kumwosa ndamwosa da. Oya ntabwo umugaburira uko bikwiye rwose. Njye simbyumva. Ariko ubundi kuki utubahiriza gahunda yo kumuzana ku gipimo mu rwego rwo gukurikirana imikurire y'umukobwa ja. Erega hari igihe mba nabiburiye umwanya. Oya nta mubyeyi ugomba kuvuga ngo yaburiye umwanya gahunda yo gukurikirana imikurire y'umwana we. Ibyo bigira urwitwazo mukobwa ja. Nuko mbabarira ntibizongera. Dorere do. Niko se mukobwa ja. Karame. Ibyo muha ni ibiki mu gapipiri? Ni igikoma. Ego komana yanjye. Aya mazi urimo kumuha nicyo gikoma? None se kariko nashobojwe wa mubyeyi we. Mukobwa ja. Ntuhabwa shisha kibondo? Ndayihabwa. None se kuki atari wateguriye umwana mukobwa ja? Erega yarashize munyabuzima. Ngo iki? Ifu ya shisha kibondo wafashe ejo bundi yashize utambeshye. None se ko abatari buyumwe wenyine? Ngo ntayinywa wenyine? Hari undi bayisangira se? Reka maho n'abandi bana. Ego komana. Munyumvire n'ukuri. Kirazira kikaziririzwa. Igihe umwana yandikiwe shisha kibondo ugomba kubifata nkaho ari umuti we.
none se ubwo abandi bakwishwa n'inzara kandi undi mwana arimo kunywa. ndakubwiye ngo bifate nk'aho ari umuti we mukobwa ja. none se ko umuti uhabwa umuntu urwaye hari ubwo uhabwa umuzima. oya nese igihe umwana yagenewe shisha kibondo akaba ayihabwa niwe wenyine ugomba kuyihabwa kandi ukayimuha ukurikije amabwiriza. urumva? ndabyumva. mva ugomba kwirinda kuyigurisha mukobwa ja cyangwa kuyisangiza abandi bo mu muryango. ibyo ugomba kubyirinda rwose. aha ndabyumvise da. hari ikindi nari nibagiwe kukubwira cy'ingenzi. ntikize. birabujijwe gufata ifu ya shisha kibondo ukayivanga n'andi mafu. kubera icyo se umuntu atabivanga? ariko se sinabikubwiye ko ari nk'umuti koko. ntugomba kuyivanga n'ibindi. yimuhe ku buryo bwayo bw'umwimerere uyitegure ukurikije amabwiriza. bizarinda umwana wawe indwara ziterwa n'imirire mibi akure neza. urabyumva mukobwa ja? Oh my god, ntibishoboka. ibi ni ibiryo unzaniye nanone? yego sha. c'est pas possible. ubu se ibi byo guteka unzanira ubitekerezaho ute koko? erega sha wambwiye ko utakigira peti birambabaza. uza ariko kugira ngo unanirwe gufata amafunguro ya saa sita kubera kubura peti. narakubwiye ngo rwose nzagutera peti. nukuri urakoze. ego mana yanjye inkoko wahawe birahumura neza Leya, merci. yego sha urakoze. niyo nagutekeye nyine. ubwo kandi ngomba kujya nkora ibishoboka ngasangira nawe kenshi kugira ngo apeti yawe yongere igaruke sheri. ariko si ubusimba nakugoye koko? reka reka ubwo ngoraho iki koko? mana yanjye ubuse koko nzakwitura iki Leya? ubwo se waba unyitura iki nagukorera iki kizima koko? ahubwo se mbwira wakoresheje amafaranga angahe? nyumvira sheri ni ukuri. kubera icyo umbajije utyo se uragira ngo uyansubize se urumva nabyemera koko? Chris nari akanyamuneza ni kose. inzozi zari yaseze aba zigiye kuba impamo. ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. BBC gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke kompyuta mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. ja ku rubuga rwa BBC gahuzamiryango arirwo bbcgahuza.com urondore ahari podcast. amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. taramana ibiganiro bya BBC gahuzamiryango kuri podcast. BBC gahuzamiryango turi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri. gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko ikiganiro cyari gitegerezanyijwe amatsiko cyane cyo kuri telefone hagati ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin kimaze kurangira mu kanya. kikaba cyari kigamije kugera ku masezerano yo guhagarika imirwano muri Ukraine mbere gato y'uko kiba. ibiro bya perezidanse muri Amerika White House byari byavuze ko icyarimo kigenda neza. Ukraine mu cyumweru gishize ikaba yaremeye igitekerezo cyatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bikubiye mu byagerwaho kugira ngo imirwano ihoshe by'igihe gito. Uburusiya ariko bukaba bwari bwatanze amabwiriza menshi cyane, ariko Kremlin ikaba yari yavuze ko aba bategetsi bombi bari buza kuganira ku birebana no guhagarika imirwano ndetse no kongera kubyutsa umubano hagati y'ibihugu byombi.
ibi biganiro ushobora kongera kubyumva kuri bbc.com. byari biyobowe na Nini Iradukunda, twafashwe na Suzanne Lennon, ni Prudence Ngyumva. wakoze gute mu BBC Gahuza Miryango.